Yo, people, what is up? Ahanu magtada kanglay pagi kanglay sa ambu taram no actually. Ngasidi ay follower mayam singi damang delivery person na mo ay kay gino hamat amna na ko na city ke pegi giveaway to bagi video da hajaki ba do adom na chaning ba any food item ma kan biro khalla ba matungda comment adom na chaning ba food item na comment to sin bira ma do ay na miyoy ahum khallaga miyoy ahum aduna chaning ba any food item do ay na adom yumthong na thin ba lak chage hagi bani ko aduna hojik say ay city ke pe da la la ga hojik moi gi owner ga thingna resi food ching do ready da lai ni habi rakuni dangi yeng si ko sini moi cafe sina sida lai ra Yo, home na kan bi ito. Sister Amana, chili chicken kan bi re. Brother Amana su chili chicken kan bi re. Aduga sister Amana, akogi beef chili dry kan bi re. Sajna akogi city cafe gi owner ni ko. So thank you so much video is possible and be da magba. Pero mo na khalak pado sida gini. So aje akoi thin machat resi aje kang sabi. Okay, ana sabi habi re. Okay, so ila ahan boy na delivery to bachat to sina chingnung kok ta ko mana order to bi re sina chili chicken ko aje aje akoi chatla si. Yan sala phapat chatlaga mathang pitho ase. As a YouTuber amo ina horak padi kuidri adu ai khwai dagi nungai jabe se kaino haba matam da ai se mi